Go for 8 years. I go for the 8 years. Project pa mutimi ya mutimi dia mu abo amubu se. Omotime ya bibiama asanteman. This are Mahama. Yes, I can say Kumasi Airport. Na plane intimi sia na jo. Nipa na baba ye we nyina ma ye. Na yes I can say ye betu ama obi fufura abeye. Na hwe se ba bia meti. Na so be mama kukobuo. Na me de kukobuo akosi wa. Wa bra oti ase ekoden. Ye was central market near Toya de kwa. Ye 2 year 8 years ye ntimi ye. Ye ho kyere ye. Ye gi aban busia ye ntimi ntwea. Eno ma bo den from market good 16 years ko form pension ye bu ye. Na na do buy was wa beto aso ntimi anto aso tie nyansesa ye. Number 8 today ababone. Number 8 ababone. Entimu kotu a mo bi enye na adwin so kotu ama number 8. Na tanfo ani wu. Ya proud papa. Ya papa. Ya papa. Mama wa fast ma swale. Me no. Mama ye no. Okay. Ya tawa chiti sabu. Ya tawa chi. Akuka kitikiti ye wo. Anu na ya pe. Ya pe papa. Ya the best that. Ya pe na ya kesi. Thank you. Phase 2 8 years in obi 3 years. I see phase 1. Okay. Phase 2 8 years in yetimi nya 4 years in petrol gallon yese ye peja gallon e bo kokoko say yetimi to na dollar yese 4 cedis and 70 cedis yetimi economy say ye journey for economy Bawumia a journey for economy to digitalization. We need money on table, we need money in our pocket. You say digitalization I didn't see any home e dey na yetimi digitalization. Come there sisi anchinu kura yetimi nto condom kura untimi nto bibia ni obetima to no kroma aduanu kura ware egu ekom tira ati mama bajiye ya num ye wo se tuma akufuado adam sa akufuado ya abaya wonjuni tima ho akufuado watimi boye ye to nema brode nema boade ya sema yo ma do mama number 8 ya sema mutubano uye unta mutubo do mama number 1 ya bra nema boade kasa boade ya tuto do ani ndi do kuri boade ya tumudu la e boade ti do mama inshallah Sabre na gese ba bia gina haye Manhyia South Dr. Matthew Bokuprempe na ne mpesua so ana samre ya ba begina mu ya ba gi adwenkyere afri eye adehye ene eye omomoto aba ose so afi say na abato no ebesi akọ na mo so ready say afi mo so moto aba na ensame de ye no mo ntwe nkomo awa Adepa TV eso yo abahima bacho abahima bacho ndi so say fa na fa me bacho number 8 ai edi se na pa number 8 me bacho mambo no mayede first na wa wa adaka 10 million say ya 50 million nti eyezu say ya bradodo nti number 8 yes afu na mo be sa won sa afifo ya system awie eyezu chama pa ne ho eyezu okay ya da say babe ya tuma ezu enye ye ha singing room wasi ya bayan nkokwa nkete efi awura me kwa han wo bi pia ba ko papa ni makwan yan akokwa enye ye first in single room near 100,000 say ya 400 entimi 40,000 entimi ezu enye moving forward ya kwaya ni thank you moving forward thank you that's it abahima mpacho ani dem o so fia bato infa na kuku mutine fa number 1 edi se na pa number 1 no the time for number 1 say ya tuma number 1 na ya tuma number 1 no ma be to ye dwane so ma ye say ya nto ma number 1 na so ma me to dwane so ya betina wiem sa enti yes no haya no na ye didie enti number 1 and 1 thank you ya ahu na NPP na ya jose no awie nanso ya dwene ho ya mada achinti ena ya ne yasema wi adwadwira we so maka ya begu 3 years ni na ka momi antra akwa mtete kitimaye mo afia ni ya jira wi so ka ba ni apagya ka kwa ni apagya ni ya wegu enti ya seka NPP ya ne moton kwanta apai nanso
asamba kunti ya de ni ato oba de ye be to Bawumia na mom mama ba bi ni ankana mama sigwa na mayai ni anta anya saa saman abo saman edipa saman wo se nya na nkwane anadwo foforo ba dai e be saba o se NPP 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 yatamachi na de hia ye ba ko sa ye tie wie so na mo ba boa ye we ye dwan edwa de hia ye pa etima mu ni ye hwamo Bawumia yata na chi number 1 enti ka ti Bawumia se yata na chi wo ba no onyiwa ni nta edwa no ehia ye pa Samuel na busa oguso ahwa party via na eguso awo Manhyia South aha na Samuel yaji agensha Dr. Matobu Prempa Pesia so panika se afi wa ready sound bo abato ba me ba cho meto aba e from say e from Richard Oseusu na afi e coin e afi e fa no promote na fa na afi we number 1 na eko number 1 eno ana eko Bawumia na eko eno ana eko medem ko promote dem e to number 1 na ada hanu ye Dr. Matobu Prempa Pesia so nti na mo do bi na se di nti na jamoto dabi anya ne ntie o party na ye do no party na Bawumia so wo yo bi a na ni so ade hunu no ye to mana ebebam obetimi aye nti number 1 ne de eno ana eko let's mpa Mahama David me to ama number 1 oh okay yeah that's all right yo baba ma ani die mo afi what over bache na o to aba afi en fa na ko mo teach me to number 1 o to number 1 bache so NPP no bache ada how me NPP sto ho 19 na o ma o NPP na say da bi member da chintia o ka so ma da che ne say some be ko school oh okay there is a free education so ko to aba December 7 oh okay yeah that's no again good wa kasa unim se de man no kwa no de unim be bia obetu aba akọ en fa na ekọ sesi ya kwa Mahama na number 8 no number 8 yenim sesi Kumasi market one see ya 4 years o da go for the 8 years no want me complete to crap asanti for bet ma kire ya fa ne se Kumasi ase one bet ma sin bu se NPP di power eba ya ka say 8 years go for 8 years or go for the 8 years project pa mutimi ya mutimi di amubo abo amubo se omotime ya bibia ma asanteman jisa Mahama ya san ka say Kumasi airport na plane ntimi sia na jo nipa na baba ye we nyina amaye na ya san ka say ye betu ama obi fufura abeye iti ya se ya semu api na bibia kwosoma ye free HSS amuka no so aya gari abetia na muye ma mu wo school mu obi a wako bia wonim okay December 17 na we number 8 na ko number 8 na ko yeah that's it thank you oba ma pastor bla yo oba ma mama papa free education ti number 1 na eko number 1 enwa na eko enkoko marketing kiti efa nya se e number 1 yo samre bla yo bla say yo samre the next abusia samre de yo Manhyia South Dr. Matobu Prempa Pesia so hanu na samre gina ye de enkomo e die e de bram oba ye ma bachelor France bachelor fe mamfo na also aja afi fan afi die said ya wo hwe ne ma ekọ ne dia me adaroma o mampanyin ekufuado ne ne ma waye woni Bawumia ne ma omo ya yantimi nsa omo ya said your food you apa no oni ne epia no enti number 1 na ne yeto because wo hwe nsam omo ka enyansa wom aba wom na hwe se ba bia meti na so be mama kukobuo na me de kukobuo akosi wa wa bra oti ase ekoden enti me de 1 no because PHSS no
me ma kobi ama afoforo nso ma kobi emposa me ma kobi ankofo nya so mfaso enti one na esro ho ya dasi yom abushana musina mama na oba ma na so na number ba na eko number 1 na eko edi etina mu nya musina mama number 1 min obi enu chief asem pakodo si ehe normal government dey ya pede obama ya future plans hwe dey Bawumia onya metina so Christ and the man or the bed drive am be dey just a free education, digitalization, and I would them crowd to me tardy. Now, one of employee, it's number 1 a day, and I did some swama. Open your so when you cry, also cried that one must say, what's not just what dear Thomas, I said, NPP very and on one echo. That's a pa. NPP, why number 1 on one echo. If you say a baby and one better so I had the papa to send a no for Bawumia there on one equifisa Mahama, ni dum so baby ase. Me na me ton cotton crani and top. Me wafa na yemeka. If you say na kufa do buy, laptop for there you will be that. Wa ma so for you na wu. Eti Mahama there. Wa ma bie mu da. Na na kufa do. Bawumia there on one echo. Oya number 1. Baby, a team them are very sabani there. Bawumia they were funny easy. Oh, okay. Yo, Saturday say Agusa, Yaguswa, Edin Comonum. Like I say, was so fun easy. I had to black against them. You buy my patch also against say. Margin say, you have 12 pence society. Society, was central market near Toyadi. You're 2 years, 8 years, you're 3 years. You want 3 years. You're Jababusia, you're Timinchia, and one more board and then grow from market. Good 16 years. Conform pension your booye. Now do buy what's about to us when me and to us with young society. Young society that say no more wedding. Dollar cost roof and no more talk no more 1 billion. And then 500 million. Young society. Young said you change. You change. And I said change no one ever. Mahama number 8. So one about 12. Now Safin about number 1. Mahama on buy again with me man boy man. So it mean ya dey be a boy man or buy any paba kumyenu nsa. Okay. And it mbaba kufa do buy. Otimi ya dey boy man ni nyina. Okay. Ba Mahama no ba. Wasem kokko se me ha dan. Okay. Obi am ha dan be na makoyen kokko. Me yan kokko enye. Inti number 1 na. Number 1 na ko yala se. Eso la na na so say fa na ko. Me say number 8 na ko. Number 8. Like say me ton polo ne chips. Nanado amamu na no ma boy den ye. Anwa ye timi to ana me be so ansuo. Nti me hia ba Mahama. So wan bra Ghana. Na wa 5 years. Ya 5 years. 5 years. That say okay, right. What's wa 5 years? Ebusa na yego so ewo ayama ba sha mula ni say mame. Amula ni say mame. Okay. Oba man pacha na so afi efana efro say. Me dey auntie Emilia. Auntie Emilia abato na fahin. Abato on number 1 na eko. Number 1. Ono na eko. Yes, number 1. Dey tie number 1 say me mama mienu omu nyina akọ free awie. And am say bom ho dem ye adwuma tu ato apa yin so ba no level 400 or UDS. It's number 1 there me man mienu nyina ato ama no. Ba me pacha no so efro say. Efro me fia. Na so abato na fahin. Efa jo mama. Ejo Mahama. Me mba wie school omu nya adwuma. School no so omu ko 2 days 3 days ano ba betre fie. Enti me hia jo mama. Okay. No ko school. Okay. Yo, Sabra the Dagas, I was baby, Manhyia South. Dr. Martin Poku Empire so. I have not Sabri, Genoma, Aja, Yadek, training at the Blemon. My impression is frosting. Every my job plan. Now, I feel about one so cook with a fan ever. Maybe I should cook Motin in the see, I'm Dukula, I'm cook Motin, number 1. Are they? If he said, it may be a drew, you know. Na ya ma me mo you amon toma no ma kwaton e dey tua school fees me ma me wo yi ne nto ma kwaton tia material ba fees me to a free education me ba bi anko bi aso me nua bi ana ho kire no ne ba ko enti number 1 ne die yes ye nua nom me so le na me ensa ma be di pa me dey ahwa me ba me dey ahwa me nana yes ram number 1 e mo bia nya na adwene say number 1 dey number 1 Bawumia kanabo obi ama frubie awa frubia okay bejo ho no okay mami ba che no so e fa na pe ba me dia ko so e champion na so number ba na pe me so number 1 na next MPP no na mo pe MPP papa na Bawumia wonu na eko number 1 ewa esro Mahama de no mo pe
Hey, media number 1 hona me pe. Media me ko kasa me pa na sa me pe. Me kasa me nua bi pe. Media dia makuma dia me pe no number 1. Ono ana ko. Yo, ma me ba problem. Ma edit na NPP I so pen number 1. NPP na dawro ma me baba na na ba so me ma me no wawu adanu asa na nyi wono aka ba na akoyes. Ka me ba no anko ntimi dia me pe papa. Me ni me family ya pe papa. Me papa NPP number 1. Me menina the whole family. Obi atimi nsama. Dabi. Thank you. Ma ba problem. Yo. Number 1. Edit na so pen number 1. Edit na so. Come no. Plenty me pen say. Free education aboa me pa. Menya so fa so pa. Na me be ko free education. Na me be am ko university. Na free education nti. Me timi ni me ba ko university amen na wawie. Enti free education ni di aboa me papa. Ye to aba ne to do an. Ka me to ni nyina. Enti number 1 dey me to. Thank you. Me to pa. Thank you. Papa Pacha blame. You. E jam Pacha ni dey me Pacha come na e wo say. Ha. Any dey Pacha floor say. Amidinde Patrick Kwame from. Na afi about one infa na efa. Abandi number 1. Number 1. Sir, Abandi number 1. Any time number 1 sir. Me pese me ka am obi Ghana fo nyina te say. Me ko nyankwane a. Nkuluma pen. Okay. Ope abam papa wa ba na na kufu abi. Okay. Nobody can kula. Me kasi nyame anum nya. Okay. Free education. Ya de man kola no. Kane ya ne se ankola ne mpanyimfo ni emuadi na ese me. Enan kola ne free education na mo mu se nyempanyimfo na ese me. Every bia won the system. Okay. Sanity. O man Ghana me see ya che ba bi Nigeria fo nya na Ghana ba. Okay. Say anya ayi ya friend say Bawumia. Me yin ni say obia no betuma to adwuma no. Okay. Bawumia obeba. Bawumia obeba. What abiti ma mama? Okay. Mama enko fan kete yare de. Oh okay. Won fan ko mana mana. Okay, yeah that's it. Thank you. Baba baba chewa gina. I need him. E ba che frost. E friend me Obasera. Obasera also free hefa nefa. What's it? Hefa na ko committee nefa. Number 8. Number 8. O nche mo ni say number 8 ni say. Oh, Mahama dear. What about pa? Because Mahama dear, nyama wa ye, she Dubai. I don't know. And say I feel with the number 8 and what's the memoir do and the track, me ba ko SSC track mintimento. Okay. A friend says student with mattress mintimento ade. I saw my mama mungu kumaye. Say you bet your school fees cry. You bet you na nyama na less kakra. December 7th number 8. Number 8 na. Thank you. Number 8 today ababone. Number 8 ababone. Enti mu kwotu a mo bi enye na adwin so kwotu ama number 8. Ya wadwin so kwotu ama number 1. Ombanti tuma number 1. Na ene na dachi ebe boye. Ye pe nkokwa kete pe. Okay. Abane bie. Ye tuma Bawumia na ekuro. Me ba kwa school. Efi sana na do betra so me ba kwa school free education. Me ba no kwa ni free wo try pa. Se na me ba no kwa nursing. Eti me pe ayi na do nkrofo na Bawumia na ekuro. Number 1 na ekuro. Number 1 na. Thank you. The mama na ako. Afo e wo tiri ate. Ye tole ma ne mo brode ne mo boade. Ye sema yo ma the mama number 8 ye sema wo tubano. We ye unto. The mama number 1. Ye ne mo boade. Ka boade. Ye tiri to do anim di. Da kuri boade. Ye timi di blood. E boade. Ti the mama 28. Inshallah. NDC Baba. Okay. Number 1. Thank you. Bawumia na number 1. Ye pankokwa. Okay. Ye pe free education. Ye pe botaya me abusia. Okay. Ye pe diai. Ye pankokwa ma. Number 1. Okay. Number 1. Okay, yo. Bacha wan so wan hefa na ko. Number 1. Montuma Bawumia. Okay. Number 2 no buy. Okay. Ko jamama azu awia na kedompe. Oba sankasani na ako. Oba yaga na skanya. E baboni ni. Mo pam jamama ya pam ko traffic bra. Oba ya
Me ba to yam pango kwankete. Yam pe free education. And ye na kwan. Ya kwan. Ya nyina na kwa bebre. Oba ye ko street kwa saw. Kwa batsma. Kwa macro. Kwa amoya. NDC ba ya. Na ye wu. Free education. Help insurance. And ye duma. Ye ko wa you free. Ni asari akọ. The problem is you see doctor hospital. Central market. Maybe back Mahama. 27 years now. Central market. Mahama. Time. And ABC. You say Anyadi. Phase 2. 8 years in it. Obi 3 years. SC phase 1. Phase 2. 8 years in it. Yetiminya. 4 years in it. Petrol gallon I say, you pay gallon, a book cocoa say it me to, no dollar I say, 4 cities and 70 cities, yet to be economy, they say a journey for economy, Bawumia, a journey for economy to digitalization. We need money on table, we need money in our pocket, you say digitalization. I didn't see any home, I didn't need digitalization. No, but 8 in an echo. So, Mama, obey I'm a central market. Last 8 years, you are here. By this time, now a Kundituma, NPP Kundituma, and then Kundituma, Minam Central Market. You're back with me. You're best at Giacona, NDC, you're Giacona. They were Dr. Bawumia. You tell us what Dr. Bawumia said. Why mommy free education? Or yeah, so Santimampo. Why my court? Why my queen in Amaya? It's your trauma number one. Dr. Bawumia. Now me boy, memory that basic question. Ghana president. Number Number 8. Number 8, and I said to your Bible, Musi at his castle, come dear, Sisi and Chino cry at Minto, Condom cry with Minto, the piano of it Batono Kroma, a Giano cry, warrior good, a comtra, a Timama Bajia, Yanumia said to Marcufado, and also Akufado, Abaya 1 unit tomorrow, Akufado, what you mean, Akufado. We crowd Ubana Kwama, Sumo, Uba Kwama, Chinukurano board. At the free education now come dear. So, who now see at Sikaso come dear. One kind or kind. Thank you. At some call Nana, Baba Obama, and now, Yama, Mammy, and some of you. I can't trust when I meet a baby. Number 1 on a yard. About time for the money. There's some money about time for the number 1. Yeah, about time for the idea. Right, I will say against something. Mamma, you, Mammy, but I didn't even say. You, Mammy, I'm going to feel also a trouble. Not too far. I found a good room teach actually. Number 1. Number 1. What in a bed, you're chilling. Okay, yeah, to the skirt. Yeah, to the skirt and brush. Okay. Yeah, 2 man, papa, 2 man. Okay, that's it. No, okay, right. Rebecca Sabiamra. Okay, I wish some of you just say, I have a young Manhyia South. Dr. Matobook Pen and Pushia, so say, when I MPP running me, and I guess I say, no, I had a general want to again to do my against them. So I ain't for another agent, and I saw the about to a far. And I said, pay a fee, and they block 4 or paying for a yen fee, and the batch of them. Now, also say, number 1, I think it's a few. Yeah, Panko Quackets and get it. A person, my coffee, I can't quack and get it. Mamma, son of Canada. Yeah, what can I say? What can I do? Yeah, they see him pay for 3 centers. Yeah, pay a madache. Yeah, Panko. Yeah, pay a madache. Yeah, pay a madache. Yeah, pay a madache. Yeah, madache. There's a cook kitchen. I didn't a short. Yeah, I'm from Uncle. I'm confirming that with him. What's also a Panko? I'm going to number 1, dear 1 apple. Okay. Number 1 apple. Mahama, name will be at the boy. Okay. It's just number 1. The 1 is sitting. You're good. Manhyia South. Bawumia, Lion, to Miss Samo, Madame,
say like say emu aye de emu aye hye emu aye wan ewo eye Manhyia South how na sam de gina afi de na manfo de mani be kira hapa yie pa na sam na TV ya ba be gina ba bi gina sia aye o mampanyi gofo ne fie na se mu fie na hono me no jam papa fie na se man kasa bu fie no ene ma pagya fie obi onim aye Manhyia de like say ka apagya fie de o mampanyi gofo ana se o mampanyi na da gofo na sam de gina e de san komo hwehwe na e de eblemo award TV so me dan na kwose adwado fama jo manage wo yie pa o so ya chada pa me chada ade chada eko chada pise ono young boy ya ono wadi vision hwe nwuma o pese obi ebie no o man mu anya asem ketwa sa parties me nyina no mu nyina o ma ye bi do metimi aye na o ma ye no etiesi ya ne new party aye kwa me chada ono betimi aye ono eboburo betimi ama maburu nyina bebre na anya adwuma aye na aye MPP ne NDC de o ma ye o mu de awie aye o mu fansu ya o mu nyina pa bi ntina na kwa me chada o mra no ma ye adwuma anya. Thank you. Yeah oba man pa cha ndi be na France kasama bacha from yamba yo oba man pa cha fia bato no why ready so bato aba bacha bato aba na wo hwe wasesene en okokumoti ma fe fa nefa oh me dear Dr.Bawumia na metu ama no o chemu ni esanse me ba enya free education ko me so me pesa me ba enya da achi and about was your reason de to aba ye to aba e from puntuduma Ghana ye to aba se wo benya ho mfaso me so me to aba no menya ho mfaso me hwe NPP policy a kofo ba ye or the health insurance buy yi Bawumia so buy free education enti anu nti ne to aba esa se yi na VAT na ye gye ye mwem go fi me mfa so amenya no enti anu na hwe so to aba se benya mpuntuduma wo me so menya bi wo enti anu na mgira so de to aba ena kisa onye se bia odo MPP on the NDC wo hwe mpuntuduma wo tambo se Mahama na so be ye papa why not me Bawumia onya me nua Mahama onya me nua by the menya for so de free ena mgira so to aba if the tax na me tua me menya bibia free for free education ma me ba no me so be se benya da achi te se me to ma no santi na me to aba yo we da tare hye wa anim ade na ma o NDC afi wo be so ko to aba de ma no NDC de manim na achi ni na ya NDC wanim no achi bibia ya NDC wanim o face o achi bibia ya NDC okay me ajo Mahama de me hero nti anu na me to ama no nti NDC de bra ma fi we de me gidi say de wini me sawa gwene ya wini NDC awini aba no December 7 NDC awini ya wini oh come thank you nti NDC anu na eko NDC anu eko get us oba ma pa chani de be force idi di mam sewa okay ampa afo black atu aka osofu maame okay now osofu maame na me adma fi what oba meto aba pa esanse me ya Ghana ni mapa okay enti e wo se meto aba na oto aba wo hwa asese na mato aba okukumoti afi fa na fa manyuko ba hey MPP osoro kase en kokroko number 1 ya pagana fo cho bebre esanse na akufu ado ne na ban aye bia ma my Ghana first pa ni etua school fees enya easy ye yi ntoma ne akwa akoton enso afi ye matimi akọ free education erade na mo so aye bia ma ye enti enyi wo mo boni aye da MPP amayo ko enyi wo mo boni aye da Mr. Ghana for ma nyina po mo cho se so mo pay free education quality pa ade amo mo made a mo nto mo madache emfa nye nkokon ketenkete na mom no mo nto mo man number 1 e ho no mo na ye e soro ho no me ma me mo mre wa fo mo koto aba na mo nto nsa no oh my God na ye pese bibia de gitanti obi antoma number 1 ya da masi bebele thank you gracias yeah amina hene papa e wo musa yete awia baby ayete no nye enso so ni nyina mu no number 1 kwa ye pe okay e pe chira free education no kura wode ba mu no me ma mi onu na awie sensika no mediato wo wie ya no mediato no so mediato no so e di free education no dia that is number 1 aye number 1 number 7 number 1 David mama me de kwa yini akukwa ketekete abena me kwa ya nkoko akukwa ketekete me de kwa yini na anu wa be jina kuma say emi hudi amenya o fra kobo mama yampe no yampe mama number 1 thank you I am Manhyia is the doctor but MPP lawyer okay lawyer meso
me catch man nyina say ye nyina ne ba ko ne to abanama Dr. Bawumia obi esi kuma esi mabama bu mu to aba fiwe nya sare dabi ejano yenim se ye beye ade bia se ye enye yeta enti ye beye me ba ko awie free ba ko so Kintampo nursing training Ojialawa me ehia me kwaro ofre ma de say ya to me mu enu nti se be ya me nua bi benya bi nti no ana me hyebo ahye ye nyina nkran se ye ntu aba ne ma number 1 Bawumia oyobi adenu so me so ya frame amampoma me tontilapia ya frame wadansiom anointing me ka kire ma nyina me titru nti me se number 1 Bawumia e wo mu se yeti awiem na so ya wani da so se Bawumia ba ye dwa ye be ya ma ye de bola ho fo ye da bra nyina ba ma ye enti ama mu wo bola ho mo mi enkwa to aba no memre da number 1 thank you that's it me so me kasa me dia me say papa no po wa de say ya na no yim da bi ba da papa ba ko no Mahama nyo no ko na ba ma wo Ghana eti ya dia ya say number 1 Dr. Bawumia number 1 me mama yansa ada we free education eti me dam ka che ma nyina say number 1 wo bi na ko ya de awie ya kwa ya pa wiem ya awie mu kura ne ya pa oba ma pa chono so mane kwai bisu de enti me to abama number 1 any say me nuanu mienu na awie free SHS afenso ya say aban na bobosia do bosia oboye Ghana ye nyina ya dibi free SHS na ode be ye nyina ya dibi ya mpe onchanifo ya pede obecha ma ewura fie bia mu enti ye nyina ye nkotoma number 1 no obobosia na ye nyina na ye bedie that's it mama me pa cho efre manti age me sremo a Ghana fo montoma number 1 ye ni abre pa kaka ne ne esengre madafo ye ni abre ye ye sremo montoma number 1 be me biala wo hwe ba a wo koto ma NDC me nyanya ko bo chereka number 1 Mr. Jamaica tire Bawumia ni say ye de ye dwa na ehia ye o ma ye dwa na ma ye ni atra kwa no ya bla wi ahye ye ti dia kan no so ma ye me say NPP number 1 suppose yaniba etimi ko skaniba na ko bi ane yaniba watu ko prampekele watu ko high school eti number 1 no anekro Bawumia otu Zaumpo onwa yani abre jama matiso number 4 na miansa 50 na 50 sana arbat na so bayre na 100 cedi ma na 100 cedi na 200 cedi are mo yansa me bo next afino why ba giso ba sa wonsa enye sa afina na sasa yani abre na sasa ya padikita ya padikita papa we na babuo no waya dia Bawumia betwa so esenso oba ya kura no osiesie jana maye ye de jana ye siesie ye ka kumasi no enu ani jawe eti obesiesie maye wa maye ma free education ye ke ni da so e ma be ko school ene na nantie ma wie school eti ye de pe digital. Thank you. Mama, but ona kasa. Oh, okay. Thank you. Okay, na brabe kan ye. Brabe kan. Ya me say, tama na do mama te so no. Man ti bia na me koje pressure duro. Pressure duro na me koje na me nimsa me yale. Me matre na wa SS. Okay. Me jina group so so odwoma na me tu ara me de ko school mu. Enti na me ti na me huna me ambasabasa. Enti na na do ba ye no. Enkwala no mo wa chire no. Wa ba yi free education ma o mo ama. Sanya yale na me yale o. Na ya dwenjen. First kura no. Me wodam kura na me ti de o. Okay. Na me ti de ba akokura. Na only feelings. Na ba na mo feelings. Na ba na funya. So mama ba na feelings ni no. Mama ba so feelings te koi. Ni nyina te koi. A chese me jiska na me ko che school fees. Enti wa ya ba ma o, wa ya ba. Bawumia ya ba ma o. Wa ya
asetinam ane sani minyanka siko school free no na wasame hwe so ya brema na jo ya brema media minimum say Bawumia neko exercise minim Bawumia wode chamuso opemasem eda ohia me kura wo hia me nsem entina na Bawumia de mi ya be John Dramani Mahama neko number 8 7 December me free Ghana for so bia go to my John Dramani Mahama si pauno oba ya bibia maye said o sika ya na ya bibia na tanfu ani wu ya prawo papa ya prawo papa ya kwama jama wa fasi ma swale me no jama ma ye no ya tawa chiti sabu ya tawa chi akuka kitikiti ye wo ya difiki anu na ya pe papa ya the best at it ya na ya kesi ya wo number 8 okay kakra mekane say no kra nyina ya Ghana fo ya hu sia ya Ghana fo ya to aba but yes ye hwemu pa se ya nka no kra say wo man no the real man esi kwade a mesi so a mani fi ya me hu say ya to aba no ya start wo kofo penso ene ya to aba kofo ba ya no wade ade a wo man ni nyina nya so mfa so ba ye meni mo hwe kura no ye fra bibi man spray kofo de ba ye wade have insurance e ba ye e fi se me nyini du se no me hu ade a NDC ba so no wade ba me fa de se abrewa bi ti ba bi ana se abrantie bi ti ba bi ana se obi ti ba bi a ebuwa di pa no ebi ni ho enti Ghana yanka no kure wiema NPP fo no ento aso because enesa NDC wo ba kure bibia ni ho a wo man ni nyina ye benya so mfaso no kure eye 1 enti eye number 1 Midiane akosua ya no metone bode ne banche wo bola meti wonu mu mi kuna wu na kufuado wane Bawumia sede nyankopon wo hwe ekunafo enwisia ani nyanka no nyame afa wo mo so eno mo aba behwe kunani ama menso matimi ahwe enwisia bi secondary school ene se me ba pani wawunum ni kuna wu wono amunsu awu na nkola no ko school na mini ni da so bia se nkola no wo mo betimi akọ school na so nyame a wotimi ade nyina ye no wafa kwan bi so ama na nado wane Bawumia wo mo timi ama nkola no emu miensa free education ti nkola no wo mo akọ school wo mo nsan wo mo ebi da so wo ebi awie bi nwie na so nya no eno ti mete wose me kwato aba ade ama Bawumia na Bawumia to aso watu aso mini bibia ade tanati midi nyame empaibo se wadom me ama matimi ahwe enyanka no enwisia no watu aso na me hwe wo mo ya ka nyina nwie na nyame beshira amen mede aditwa amurasa ba makatachie awu manson wa wuru ni nyina agumeso sese me ma enum emuntafo ye nyina ye ko free enipanum free enwa na ekro Bawumia na ekwa mama jani yo Bawumia di wachio
so. Yeah. Oh yeah, Bema, Bawumia, yeah, Bemo. Hey, Bawumia, yeah, Bemo. Hey, Bawumia, yeah, Bemo. Hey, go. Oh yeah, Bema, Bawumia, number 1. A very big hello to all our lovely Taptap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Taptap Send is there, and you would know that right now you are not able to use Taptap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Taptap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions. We are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Taptap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Taptap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Taptap Send. Papa no.